Assalamualaikum urmаттуу аталар, апалар, эже карындаш агайдилер. Керемет кечиңиздер менен, күрүштүн шуктуусу менен көрмөк суу ичип дагы бир кечтесиздер менен жакшылыкта тойду көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиз менен биздин башыбызды бириктирип, улуу кечүүдөн баталайын деп ниет кылып бапырап бар тапкан алдыңыздарга жайы олтурган, коро кой кылып кородогу коюн союп той кылып турган той иелеринин той жакшылык болсун деп тойго келген меймандар, кана бир каттуураак кол чабыңыздар. Тойубузду баштайлы. İslam'da tuğanlar, gün menen tütte gelip öte bere turbayba, turmuş kızık görünüp kete bere turbayba. Atalar, apalar, agayını tuğanlar, bugünkü 70 yıllık marekege, ul toygu, hoş gelingizler. Assalamu alaikum avalar. Hurmatlı alыс
jakından gelgen kadırlı mehmanlar, echkiniňizleri eç жерден козголбостон, олтурган жериңиздерде сый орунлуктардан орун алган боюнча, олтурган жериңиздерден турбастан, олтурган бойдон кол чабып коштоп, бүгүнкү жакшылык ээлери адеп сактап, уруксаат сурап кирсек деп бакыт тоймунасынын той сересине кирсек деп турган бактылуу инсаныңыздар, бул албетте Жээнбек Аксакал атабыз жана ушундай эле анын сүйүктүү неберелеринен бири болгон Мухаммед мырза, мына ушул 70 жаш торколуу тойго келген меймандар, жана ушул эле ул тойго келген меймандар, баарыңыздар орундуктардан козголбостон кол чабып, мына ушул бактылуу бүгүнкү каармандарыбызды, бүгүнкү жакшылык ээлерин той сересинен күтүп алыңыздар. Эми бактылуу инсандарыбызды алдыңыздарга алып келүү үчүн булбул үндүү, өзгөндүн сүйкүмдүү, сулуу, ачарлуу кызы, кыргыз эстрада жылдызы, огончу жана аткаруучу Самара Сабирова кызыңыздарды коштоосундар. Кол чабып тосуп алыңыздар. Бактылуу ата кегелетар, кол чабып коштоп тосуп алыңыздар. estradacısı Samara Sabirova kızımızların uluslarına kol çalkılasına kadar çekiliriz. Hurmatlı Жээнбек атабыз toyunuz, torkolu toyunuz kutlu olsun hep dilek kılabız. Noşul, Cumhuriyet, Cürt, bardıq el bugün sizdin
мына ушул кадырбарыңыз менен уул кыздарыңыздын чакыруусу менен бакыт тойканасына келип отурушат. Ал эми небереңиздер менен барып бизге бакыт тойканасынын төрүнөн бизге карап турсаңыздар. Себеби улуу көч кайда кетсе, арткы көч ошол жакка барат дейт. Бүгүнкү салтанаттуу кечебизди баштоо үчүн мына ушул уул кыздардын алдында адетте атабыздын өзүнүн кадыр-баркы чоң. Бул жакка көңүл бурсаңыздар, себеби дегенде мына ушул сыймыктуу уулдары, кыздары мына алдыңыздарда турушат. Мына ушул уулдары, кыздары бүгүн сиздерден ак бата тилеп, сиздерден тилек сурап, сиздерден бата тилеп, бүгүн баарыңыздардын башыңыздарды бириктирип турат. Мына ушул бүгүнкү салтанаттуу кечебизди баштоо үчүн Жээнбек атабыздын уулдары, кыздары Жеңишбек, Замир агаларыбыз баштаган Гүлчехра, Нургүл, Мансур, Азамат жана ошондой эле келиндери Зиягүл, Үбүл, уул кыздар баштаган жамаат алдыңыздарда турат. Тойго келген меймандар, тоюңуздун башында маанайыңыздар жакшы болсо, мына ушул жакшылык элерине бир кол чалыңыздар, микрофонун алайын. Атадан уул жакшы чыкса, ата эл алдында том кийет. Ал эми уулун начар чыкса, кызы начар чыкса, ата энеден эл алдында жон күйөт дейт туугандар. Мына ушул ар бириңиздердин уул кыздарыңыздар мына ушундай алдыңыздарда турган уул кыздардай тарбиялуу жана ошондой эле кыргыз элине кереги жараган уул кыздардан болсун деп тилек кылабыз. Ар бир адам уулду болот, кызды болот. Тилеги менен, максаты менен мына ушул уул кызды эрежеге жеткирип өстүрөт. Бүгүн атабыз мына ушул тойду көрүп турганына биз абдан кубанычтабыз. Мына ушул жакшылык тойду баштоо үчүн Жээнбек атабыздын уулдарына микрофон сунайын. Той кут болсун деп кол чапмаңыздар туугандар. Гүлчехра эжекебиз биринчи сөз баштайт. Келиңиз. Урматтуу бүгүнкү тойдун асыл коноктору, бүгүн сиз куш келипсиздер. Бүгүн атамдын 70 жылдык юбилейи кут болсун, атамдын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, дайыма биздин төрүбүздүн көркү болсун. Мухаммед иним, мындан кийин дагы сага бактылуулук каалайм. Дайыма чоң атамдын жолун жолдоп, сен дагы дүйнөнү дүңгүрөткөн, акылдуу, ыймандуу, биздин намысыбызды, кыргыздын намысын колдогон жакшы жигиттерден бол. Ар дайым биз силер менен сыймыктанабыз. Атам бизди канчалык деңгээлде багып, өстүрүп, тарбиялап, ушул деңгээлге жетирген атама чоң ыраазыбыз. Үй бүлөбүздүн атынан, бардык бир туугандардын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Куш келипсиздер туугандар. Бардыгыңыздардын үй бүлөлөрүңүз менен аман болуңуздар. Дайыма ушундай тойлордо кезигели, ынтымак бололу. Жеңиш, Зиягүл салган үйүңөр ак жол той болсун. Мындан кийин үйүңөрдө дайыма тойлор болсун. Үй бүлөңөр менен аман болгула. Бир өкүнүчтүү жерибиз, атам менен апам өкө чогуу көрсөк, биздин бактыбыз ошол эле. Рахмат. Негизгиси тургандар, той ээлери сүйлөп атканда, тагыраагы Гүлчехра эжебиз сүйлөгөндө кол чапкан биякта турсун. Тыңдаганда адамдар болгон жок. Той ээлеринин атынан эң алгачкы белек болсунчу. Кайсы стол катуураак кол чабат. Той кут болсун деп. Кана. Катуула кол чапкан инсанга мен белек берейин. Ай, аталар, апалар, болот экен го. Болот экен го. Белеги жок деле кол чапса болот го. Бул белекти биз конкурска иштетели. Көңүл бир отуруңуздар дегеним го. Азаматсыздар. Эл аман кол чаптырганда кимдер кол чапкан болсо ушул жерден чыгып баратып 5000 сомдон акча табасың лайым, амин. Кол чаппагандар 5000 сомдон акча түшүрбөсүн.
Бигинки жакшылык тоюбузду, жакшылык сөзүбүздү улап, мына ушул Жээнбек атабыздын уулу бүгүн уул той кылып, аталык милдетинен кутулуп, мына ушул балдардын алдында бир парызы болгон үй салып, туугандар мына ушул баарыңыздарга бапырап бар тапкан чайып отурган Жеңишбек жездебиз. Тоюңуздар кут болсун. Келиңиз. Assalomu alaykum. Olis jaqindan kelgan og'alarim, akalarim, tog'alarim, tug'anlarim, Xudoy, bardir tug'anlar. Men ne demekmin? Shu har bir odamdan o'zining bir tilagi bo'ladi ekan. Shu men tilak uy soldim. Shu daraja qilib chiqmayotgan shu otam shu yoshga yetkazdilar. Men de shu otamning xizmatini qilaman deb şu otamın 70 yıllık yubileyinden ötközüldüğümüz şu yubileyge gelgen mehmanlar, sizlerge rahmat, uzak alısından gelgen tuğanlar, ne demek mi? Şu misal şu otamın yaşına çıkaylı, şu atamday olup bizler elge hizmet kılaylı, benim apam olduğunda, apamla bir şey de altında, apamın ömrü kısakken şu sizler ve bizlere antenimiz olganda da emanlatlık öz toplumdan anladık da keçeresinde benim bardığınızdan şu altınızlarda koyman taamlardan tatp ettiğinizde tinç bolunuzda daima şu bizler ушундай тойлорду силерге насип этсин, тынч болуңуздар. Рахмат ушу. Ой, рахмат. Жеңишбек агам сүйлөгөндө кол чапкан инсандардын үйүндө күндө ушундай жакшылык той болсун. Ким деген четте кол чаппай бекинип отурган болсо, ошол үй бүлөгө ушундай жакшылыктан чакырууга бара берип янатырга чейин расход болсун. Амин Аллахтан. Кол чаап отуруңуз туугандар. Құттықтау сөзді олаймыз. Тойыңыздар той қыласын. Кейінгі сөз кезеге дағыласа сіздер болсын. Келіңіздер. Бүгінгі тойдың ең ұлы немесі күнәкәрі жатам 70 жасқа шығып отырған ошол мен ойлаймын ата денсаулығыңыз шын болсын, өміріңіз ұзын болсын, жақсы дағы денсаулығыңыз жақсы болсын. Тойдың беріп жатқан, сыйлап жатқанына жеңіс диагүл сізге рахмат үшінші uyuштырып, юбилей uyuштырып, ұлылар Мұхаммедтің тойының ортасынан тойлар тойлансын. Сіздер сыйлаған адамдар дайым үйлерден үзілмесін, келіп тұрсын. Атамның дағы бір жақсы жері бұл алыр не только международный судья международного класса, олимпийский класста шейін судай намына жеткен өзбәче. Дүниенің любой мемлекетіне барып судьялық қылып, анчалаған палуандарды даярдап, үйрісі өзген жалпыда қырғыз елін таңғажылаған алыш күреш бойынша судья болып отырады. Еңбек сіңірген Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген тренері деген нам алған. Şu toyumuz toy olasın, жақсылық болсын. Şu балдарыңыздың, қыздарыңыздың барлығының şu төрдің көркі болып, şu Мұхаммед нереңізді дағы сіздің даражаңызға жетсін. Рахмат, şu жерге келген туғандар, барлығыңыздарға чоң рахмат. Сыйлап, şu жеңішті диагүлді жалпыда бізді сыйлап келгеніңіздерге жақсылықтар болсын, тойлар болсын. Денсаулықта болыңыздар барлығыңыздар. Рахмат, қабыл болсын. Ағалар, ежелер, сөйлеп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, қадірлі қонақтар, қош келіпсіздер. Не дейміз мен? Бұл бүгінгі кешеннің күрелері мынау Лутуан Макам Жеңиш, той қылып жеңген Зиягүл, Мұқан Мұхаммед, сіздерге не дейсіз? Үйіңер майнұсты болсын, ардайым жақшылықта болған үйлерден болып, берекелі үйлерден болсын. Анан атам Жээнбектің 70 жылдық болсын.
Ömrünüz uzun olsun, hiç kaçan olmasın. Ağayın денсаулық болып, бағымдан да жақсы, өмір сүріп, жақсы күндерді өткөрсін. Ана қызматты қонақтар, жақсы бағымдарда жақсы жеп, батаңыздарды жақсы беріп кетіңіздер. Ешқашан қапасыз болмасын. Барлығыңыздардың үйіңіздерде осындай тойлар көп болсын. Daha bir jolu atam жетmişimizde iş akşamın büyük toyu Muhammed Kan'ın Rezolt'tan ömrümüz olsun. Рахмат. Урматтуу той ээлер, урматтуу эжекелер, агалар, бүгүнкү жыйынды катабызды жана ошондой эле Мухаммед энебизди барып куттуктасаңыздар болот. Мүмкүн болсо эстеликке сүрөткө түшсөңүздөр болот. Кошулабыз дейт ака. Кошулабыз дейт. Ошо сурадым мен. Кана өтүңүздөр эми той ээлери. Басыңыздар. Эң алыстан расход кылып атайын ким келди тойго? Бар ошондой инсан. Расход кылган инсандарга белек берем го мен. Барбы алыстан келген агаларым же эчелерим? Ай, эң алыс Бишкек болгон. Барбы Бишкектен алысыраак? Ол Бишкектен. Бишкектен алысыраак барбы жокпу? Солго. Кара. Каяктан келди? Россиядан бар жарап айтат да, депорт болуп жаткан. Менимче Бишкек. Бишкектен келген агаларыбызга белек беребиз. Кана. Ой ана, мына белек болсун. Расход кылып келдиңиз го. Ошон үчүн белек берейин тойубуздун башында. Экинчи белекти берем туугандар. Тойканабыздын ичинде отурган эжелерге анан апаларга тиешелүү болсун. Апалар, эжелер тыңдап турмушсар. Тойканабыздын ичинде отурган апалар, эжелер жүзүндө тагырагы, бетинде чоң калы бар апама белек берем го, барбы? Бетинде калы бар эжелер барбы? Апа, барбы? Кана? Ой. Апа, анан көрүп берейин. Көрдүм? Чоңураак болсо дейм го. Кана? Ой, мына белек кылып болсун. Белек кылып болсун. Сиздики билет төртөө бар экен. Төртөө. Төртөө бар экен. Агаларым кабыл боласың. Бир белек берейин. Эжелерге бере береткенде агалар менен тарым калбасын. Агалар, аталар, тыңдап турмушсар. Өзү капкара болсо дагы өзүн красавчик сезип жүргөн агалар барбы? Я, кара торулар бекинбек эле. Мен кара тору агаларга белек берем го. Барбы? Ай, алтыным ата, садам етейін. Атыңыз кім? Апараляга, мына белек құт болсын. Белек құт болсын. Сіз қара торымын деп арнамаңыз. Жігіттің қара торысы, қыз
туыстардың жүрек ұрысы дейді екен ғой. Асаласыздар, тойымыздың ақырына сыймағайыңыздар, шындай болсын. Сүйінбай ағамыз бошасың, ел бар. Кыргызда жакшы кеп бар. Мына ушул 70 жаш торколуу тойдун ээси болгон Жээнбек Аксакал атабыздын мына ушул дайыма жакшы жандооч кийик аттырат дегендей, кайсыл жерде болбосун, кайсыл жерде спорттук мелдеш болбосун, мына ошондой жакшы күндөрдө санаалаш болуп, тизгиндеш болуп, жана ошондой эле жакшы жандооч болуп, ага ини болуп, мына ушундай күндөрдө жанында өз өнөрү менен, колундагы комузу менен, колунан келген эмгеги менен мына ушул ага инилик кадыры сиңешип жүргөн мына ушул Кыргыз Республикасынын төкмө акыны, тагыраак айтканда Асан Абсатаров Ош филармониясынын төкмө акыны алдыңыздарда. Төкмө келсе төр бошот дейт, тойго келген меймандар бир кол чалыңыздар. Geçeden oynap gülçeden getirmişke getirsin. Yerden netinsiz yaşamaka getirmişten ötürsün. Jakşı adamdın belgisi jakşı bolup jarıya. Aylanayın Jээнбек akam sen nikah geçbir garı var. Başında biygen suysarın, başımda dölek bolsa eken. Altınday badan aktoy düğünü verip oldurat, üy toy kılıp oldurat, sizge jakşı bana konsa eken. Düğününün verince gittir oy, bugün zamirim oy, yaman bolsa eken. Tuttuktan koy koy kuvanıp endi geldi demegin. Silermeden bir cüdüp kanday ukmuş tağım tatıp men türkümle tamal cegemin. Borbordan gelip bordoşun özündü bilge öndüret. Halil'in benim Malik'in bir boy duasın varsın, kuşuna kamede öndürür. Arabap gelir vatayı, ardaktap silah catpay ve büyük düğünü Kırgız elinde Malik akam balbandı, uşulele vartar catpay ve körünüp büyür köndü, kömüdün açı buradaydı. Yanında kalın sponsor bunun moşlu erkek durvaydı. Nokattın barın teylegen, nokattın barın eylegen. Kuşu tiriner eken kalinim aman esen durvaydı. Uzun boylu şıngavoy, uğdayım vergen bereke. Ardayım beni sıylagan şu kalleken cerayt gereke. Sizdi süylögen katında rasul ölsün tereke. Sebeptir usta, sebeptir usta. Alparı benim bu yerde ustoykan senin çok okşay. Ağamdı sıylap oturgan Malik akam gele tatmınında gönü tok okşay. Keremet adam kelbetti, adamlar koskol çok okşay. Bulardan aytkan kızmatın öteli, sonun zor okşay.
Bularga dele ten gelgen takır kırmızda el yokşaydı. Serkenin etin aşağınız. Aylanayın Ağatay 80'den ötür yaşanız. Toktunun etin aşağınız. Başımdan tüspe susar TVT 90'dan ötür yaşanız. Kızlarım canım oğullarım keremeye çeken bu yerde. Kadırımdı varkımdı bilip trakatay cüzden ötür yaşanız. İyi güdük versin kudayım, iman eminin ırıskı. Ağam minin gökcüldüm, hiç kaçanmana kaygı yok. Kömülü tazan adamlar uşunday altın ırıskı. İnim gelgen ekemde güntülü beni kolduğun. Aylanayın Ağatay benim şu cehenneke atam yolduğun. Atamdan artık balasın, atamday altın ay gözün. 70 şartlı toyumda ırgamasan ne payda, kömüdümdün götürüp sıylamasan ne payda, türkünlerden aralap ırgamasan ne payda, kömüdüm taza dilin ak sıylamasan ne payda. Sizde yatak gelin kerenetle verilip cürgönündü gördün mü kakılayın atake barkavasan ne payda. 70 yıllık mayranda sizde de antavasan ne payda. Hasan Akın men bolum Karabukca derdemin kaygımdın barın tügötüp koldop жүрген şu yerde jalan balbandırgan ermegim. Açıdı şınırdayım dep ardayım birge gelgemin. Malik akan baş boldu men silerge bolom ermektin. Siler dayay köl adamga men kantı burada vermeyim. Tüvelip jaşo doğru sürüp жақшылығың болдасын, бүт дүниені баштағанына замирде Құдай болдасын. Отырғанын қарашы, ертөкші күні дүндай, мына қожан құлдың өміндай, мұны жаратқан Құдай болдасын. Kızları var keremet, kelbetinдағы болдасын. Aylanayın iyicek senin işіңді Құдай оңдасын. Keremet balam ekensin, ay ata kendin aldığında alkış alıp yürüyorsun, senin işinde Kudaya boldasun. Vakit kalıp kaldı dep al barıp beni kıynama. Korumun senin moşni boştayken senin yok eken. Kolumda karmat durasın, beni senin kıynama. Al barıp düşüm ceraşat, korumun senin zor eken. Seni süylüğün ayardın, o şöyle günü şor eken. Adamdı sıynap oturgan sana layık tardın, göğü yok eken. Beni vurmat sıyrılsam, yaratkan seni koldasın. Peşenin peydin ceraşat, kökünün arka gayrıdın, seni bir Kuday koldasın. Alpalık zerben yerinde sana canlan dolları bir oynasın. Sadakası geteyin, bir duvan alan siyahtı. Tırgıltırat ceyle kakana ırda basan uyattı. Yaşonun doğru sürgünge oğmatın versin ulayım. Yerine katasın sizde beni sıyırap jirdin ardakta baktığı buldun ulayım. Aldır senin ayağın çok bir bayal saptın ulayım. İyilik menen oğmattı bir sedep dilep cürümün.
Jeyinbek akan Regina Balvan deneyse cüremin 2 metre 3 metre çolunsa da üzüldü. Mınday balvan Regina Balvan deneyse cüremine. Salamat bolun, sak bolun. Yüzünde öskün bak bolun. Aytkan sözün arıdayın artan akatay oy. Ölüp durman tak bolun. Eşiğin aldı Mehmet'i. Ayrılayınca ne katar siz. Ey gölöke vergen bak bolun ey. Rahmat. Atamda yıldığımızda Hatuleli kolçağı berimizlere cay almasın hele. Hurmatlı ağız çakına gelgen kadırlı mehmanlar tamamızlar tatlı olsun. Helenizde tamaktagan uçurda birinci kutlukta sözgü Nauşu Jeyinbek atamızdan bir tuğanları tağırak aytkanda Muhammed oğlumuzlardan jalpı Atajurt cemaatın söz gizegine çakıram. Avalar cemaatı Camaşmeli Tağajurt cemaatı menen birgelikte tağırak aytkanda çoğun tağalar menen birgelikte. Atajurt cemaatın adın Jalal avalarınız başlasa jalpı tuğanlar birgelikte çıksa Alemin tağalar cemaatın Tağlay tağa başlagan Rabia, Gülipa eceleriniz başlagan Ömöş tağalarınız başlagan Tağa Jurt cemaatı, Ata Jurt cemaatı men birgelikte söz gezegine geldirmek isterim. Hurmatlı tuğanlar cemaati, toyunuzlar kut bolsun, жақшылығыңыздар kut bolsun. Har bir cemaattan 2'den kişi söylep kalganı koşulat degenge koşulasızlarmı? Rasim bir sanda biz tuğanlar cemaati, bir tuğanlar cemaatine gezek verelim. Toyunuzlar kut bolsun. Gerek sada. Tuğanlar, özümüzün tıbarlarıyla Uşul bugün sebepler oldu. Akam Ömrali 70 yılda bir yübileyine hoş gelipsizler. Bağırınızlarga uzun ömür olsun. Şu akam daha şu ballarının sevim versin. Şu ballarına, kızlarına, biyolarına çoğun rahmat. Dağları gök yaşasın, sularını kapsayınlar, gölen gülsün. Cenab-ı Şun'un birge iyimiz, geniş, mühim futbolsulukam. Oşuluyla kız çıkar, oluyla, oşuluyla söngüle, Muhammed'da çoğun yiğitlerden bol, şu çoğun atasıyla dünyada dün götkün balonlar olsun. Bağrımızda turistler, akalardan soğuk uzun ömür kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat. Sana bir gecede çoğun, suyunuştu, kuanıştu,
Ağamdan yeni bilen toylarında kaçıp oturağız. Ava, den solağız bolsun. Ömürümüz bolsun. Şu neverelerden balların hizmatını görüp, oşaların kolundan cılık çay içip, atamızı öpürüyorum bolun. Cengiz, büyüğün kut bolsun dedim. Oşa düyden kış çıkar, uğur duydu. Den soluğun bolsun. Bari o zaman bolalık, dik bolalık. Baktılı, harlık bolsun. Rahmat. Atatürk cemaati boldu deyip Tağacık cemaatini olsatalı Cengiz Cezde Üstün Sami Ağa Ustam Tağacık cemaatine iki kişiye söz verelim. Gereksiz. Tağlarımız var. Assalamualaikum hurmatly bugun kechani qonaqlari. Cezde. Bugün sizin 70 yıllık toyunuz kutlu olsun. Sizge deniz olup Hacımaz Kayra şu ballarımızın, kızlarımızın alından жүреріңіз, temizlemiş Ziyagül şu büyük olup olsun, şu büyüden toylar olsun, жақсылықтар olsun, şunu қалаймыз. Rahmat. Дай bir insan söylep koymuşlar, tağacıkta kallanmışlar, koşulmuşlar. Apa aldırak çılmamız. Hoş gelipsizler. Бүгүнкү юбилейlik тойго келген меймандар. Тезде сиздин өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун, бактылуу кабылышта насип этсин, жеңиш, үйлөрүңөр акчыл той болсун, тойлордун балдар кыздарды узаткан жакшы мыктар болгон, жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Muhammed'in dağlı ömrümüzün olup çoğatasınday, görünüklü jakşı adamlardan olup, jakşıların kadınlardan жүрсүн. Ardayım jakşı ömür jakşılıklara bölünsün. Tezde ömrümüz uzun bolsun, şu ballarımızın hurmat sıyın görün, төрүндө бактылуу кабылдын көрүнсүн. Рахмат. Rahmat. Apa mına bilek sizge berem. Mana kalın tilek üçün emez. Kombar kutlu tazaсын kiyipsiz apa? Aşağı belekleri tanına. Anan toyga gelgende Atatürk'ün atынан bir tay, bir jasalgalı at dep koyutkan. Tağacıktın atынан bir at degende bir konvertinizi berip turunuz şu at mı? At mı içinde? Tekşerip koyun da. Tağacıktından Pil okşaydı. İçinde çulpan. Biroq uyunun aldına apar paylap koygan ekensizler Tağacık cemaati. Alıp gelgen konvertleri özü çuqa, içinde 4 buqa, 16 жылқы, 46 koy, 42 toğ, 2 şaka cumurtla. Tapşırыңızlar aşağıda. Hoş geldin Atatürk cemaati, Tağacık cemaati. Havalar verelim, konvertleri verelim. Toylar kutuktaylar. Ondan sonra apalar kutuktaylar. Havalardan keyin kutuktaylar apalar. Havaları uzun etsen deyince. Qara. Apalar batıraqtan belek verelim. Apalarda dini birke tamadalarga okşop kıynabayız. Paket boyunca bering apa demeybiz. Paketten naborot çıkarыңыздар apalar. Uzun kılıp çuvanızдар. Ne degende arkanızdaga algısınдар görsün. Siz kanday material jolgap kelgeniңиздерди. Kana bu tutaylı toylarını batıraqtan apalar. Deydi ama Kırgızdın ayaldары, Kırgız negizi attan jığılsa da sattan jığılbagan ulu halk.
болса дағы памбархут, қалпақ, көйлек, жуылып алып алады апалар. Бірақ қайтқанда пакетін ала келеді. Жошы жолық материал демекчи, оны апам көтөрүп кетип аткан жолукту мен тааныйм. Өткенде эле алмаздан көргөм десең. Аппак болсаңыз кичине бозоруп калыптыр. Пакети менен берсеңиз аппак бойдон келет. Taga Jurt Cemaat'ın söz gezegine çakıralı Muhammed Mirza'nın Taga Jurt Cemaatı mına uşul sıymirtana turgan Baktılı tayatası, baktılı tayinesi tagırak etkanda Kalem tayatası başlagan, Mıskal tayinesi başlagan Jana uşundaylı Salavat, Nurgazı, Jalpı Taga Jurt Cemaatı söz gezegine gelip bergisler. Muhammed Mirza'nın Taga Jurt Cemaatı Jeyel bolboyt, jelke taz bolboyt deyip жоқ туғандар. Jeyel болот, тағасы бай болса, jelke taz болот, жегені май болса deyip. Бақтылы Taga Jurt Cemaatı келексіздер. Neverenin atı özüyle aytıp durup, neverem de. Dağımden vereyim, cürüğümde vereyim bi, meyimde vereyim bi, boğurumda vereyim bi degen siyatlı söz eken. Mına oşul nevere degen şirin bulup, Cihenbek, Aksakalan tağı sol tursa, Muhammed Ordu'ndan turup koysam, tayatına söz verem. Gereksin. Toylup olsun. Rahmat. Assalamu alaikum. Bugünkü Aktoy'dan tutmadı konukları. Toyga hoş geldinizler. Arınızlar, düğünlerde şunday toy olsun. Şunday jubileyler olsun. Uğurların toyları olsun. Ben ilk günden beri şu toyda olacağız. Geçenler kutlu sözlerini açtık gördük. Bu da geçmiş yıldız kutlu olsun. Diğer geniş düğünler Aktoy olsun. Badan sakat kalar için öğretmen kırılmadan tozday olsun. Ой, рахмат. Тайата, мына билек сизге кармап турам. Бая мен кара торларды издеп атканда каякта элеңиз? Тамашалайм да Тайата. Кана, апаке, келиңиз. Mayli bo'ldi baldarım, baxtli bo'ldilar. Shu Xudoga sizlarga tinch bo'lib, den sog'lig'ingizni bersin. Baldarimizning nemasida shu vaqtni mehmon bo'lib yuramiz. Xush kelibsizlar mehmonlar, barimizlar shu baldarning to'yina. Rahmat kelganingizlar. Hurmatli qonaqlar, baringizlar shu Aktoy bo'lishingizda bizden Jagul toyunda olsun, adaylılar geçmişler, merkez olsun, ömrünüz olsun, sizlere duyduğunuzda daima Alpaygan, olsun. Muhammed, senlarga gelecekte atamla apamı suyundurgun, жақсы жақтарын менен гана сүйүндүргөн жигит болуп ömrün olsun, geleceğinden бактылуу бололу. Барыңыздарга той кут болсун. Ошол жакшылыктарда күлүп жүрө берели. Kalmanыңыздар, қосыласыздарбы? Biz қатарды бұзбайын дейік, екіден дедің екеулі сөйлейік дейік. Баяғы чоң тағалары үйіне байлатып қойған екен. Сіздердің атыңыздар конверттеу емес текшеріп қойған екеніңіз жаңа. Жетелей келістер. Алып келген белек ескектер тапсырып барыңыздар, той жақсылық болсын. Қош келістер дейді.
урматтуу бүгүнкү кош майрамдуу тойго келген кадырлуу меймандар, бүгүнкү жакшылык тоюбузга келип отурган мына ушул атагы алайга эмес далайга жеткен кыргыз элинин сыймыгы болгон атабыздын окуучулары Осмонов Малик Балбан атабыз тагыраак айтканда жогорку кеңештин депутаты жана ошондой эле Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги болуп бир убакта иштеп турган мына ушул милициянын полковниги Караев Бердикул Балбан атабыз баштаган жана ошондой эле алыш күрөштүн экс-президенти Кабыл Бөрүбаев атабыз баштаган жана ошондой эле Аби Балбан аталарыбыз баштаган жалпы Балбан аталарыбызды, агаларыбызды сиздердин кол чаңыздардын астында куттуктоо сөзгө чакыралы. Кадырлуу коноктор, урматтуу туугандар, бүгүнкү салтанат баарыбызды кубандырып турган мезгил. Урматтуу туугандар, той кылынсын деген ушул. 70 жылдык той, анан балдар неберелерине той болуп аттыр. Чын эле той кылынсын. Урматтуу туугандар, мен бир нерсени айтып коеюн. Инженер болуш үчүн политехникалык институт бүтүш керек. Учкуч болуш үчүн учкучтар училищесын бүтүш керек. Врач болуш үчүн мединститут бүтүш керек. Кыскасы, кесиптин ээси болуш үчүн бардык окуу жайлар даяр. Бирок жакшы адам болуш үчүн эч жерде окуу жок. Америкага барасыңбы, Англияга барасыңбы, Россияга барасыңбы, жакшы адам болуш үчүн университет окуу жок. Аны Алла Таала өзү берет жакшы адамды. Алла Таала өзү сыйлаган адамына ушулай бир эл жакшы көргөн наамды берет. Бүгүнкү күн ошондой бир эл сыйлаган, Кудай Алла Таала өзү берген мүнөздүү жакшы адамдын 70 жылдык торколуу тоюнда турабыз туугандар. Урматтуу туугандар, урматтуу Жээнбек Акыйевич, 70 жылдык торколуу тоюңуз менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Мына шагирттериңиздин бир жарымы келди, көбү келе албай калган экен. Бирок ошолордун атынан сизди торколуу тоюңуз менен чын жүрөктөн 70 жыл тоюңузду куттуктайбыз, урматтуу туугандар, урматтуу жеке. Адам өмүрүндө ар бир адам элине кызмат кылгысы келет. Көрүп жүрөсүздөр, кээ бирөөлөр чоң заводдорду куруп жүрүшөт, илимдин доктору болуп жүрүшөт, президент болуп жүрүшөт. Бирок Жээнбек өз өмүрүндө 70 жылдыкта Жээнбек Акыйевич эмне иш кылды? Урматтуу туугандар, Жээнбек Акыйевич бир гана кесип иштеди. Спорт тренер болуп иштеди. Жүздөгөн, миңдеген шагирттерди чыгарды. Алар элибиздин булуң бурчтарында өлкөбүздүн иштеп жатышат. Алардан көбү депутат болушту, жогорку кеңешке, министр болушту. Кыскасы көптөгөн анын окуучулары, шагирттери, устаз деп сыйлаган шагирттерди барлык жерде иштеп атышат. Урматтуу туугандар, Жээнбек Акыйевич мына тренер болуп иштеди. Мен жогоруда айтып кеттим. Жүздөгөн миңдеген шагирттерди чыгарды. Алар кимдер? Бир универмагды, же болбосо бир заводду, же бир чоң ресторандарды салбады өзү үчүн деп. Ал жалаң ата мекенди коргой турган азаматтарды тарбиялап чыгарды. Ошол ата мекенди коргой турган азаматтардын бардыгы
elibizge hizmet kılıp durat. Cemбек Акыйычка professor, akademik деген наам берилбеген менен Cemбек Palvan, урматтуу Cemбек aka, устаз деген атты дайым алып жүрөт. Урматтуу туугандар, жакшы адамды көргүңөр келген болсо, барыбыз жакшы адамды издейбиз. Жаман адамдан качабыз. Жакшы адамдын колун кармагыбыз келет. Эгерде силер жакшы адамды көргүңөр келишкен болсо, мына Cemбек Акыйычтын, биздин устазыбыздын дайыма колун кармаңыздар, ишиңер оңолот, ишиңер жүрүшөт, урматтуу туугандар. Дагы айта турган нерсе, дүйнөнү дүңгүрөткөн алыш күрөшүнү аябай салмычом. Мен баяма Cemбек, мына Бердикул Палван турат. Ушулар биздин колубуздан чыккан алыш күрөшү дүйнөнү дүңгүрөтүп турган кезде. Самбо күрөшүнө 80 жыл болду. 80 жыл болду орустардын күрөшүнө, улуу империянын күрөшүнө. Бирок алыш күрөшү биздин колубуздан чыккан күрөшкө болгону 18 жыл болду. Филага, Спартакортко, универсиадага кирди. Ушунун бардыгына Cemбек Акыйычтын салымы өтө чоң. Мунун шагирттери бүгүн губернатор, азыркы Зиялдин Жамалидинов. Ошол киши да ушул немеси, окуучусу, шагирти. Бүгүн бир Армениядан келген коноктор бар экен, келем деп туруп келе албай калды. Бирок менден чоң салам айтты, куттуктап коюн деп мага личный тапшырды. Урматтуу Cemбек Акыйыч, сизге. Урматтуу туугандар, билинбеген адамдар бар, элине кызмат кылган. Ушул жерде көптөгөн өзгөндөн чоң чыган адамдар чыккан. Бирок ошолордун бири эч ким кыла албаган, ата мекенди коргой турган миңдеген шагирттерди чыгарган. Алар мунун колунан чыккан адамдардын бардыгы мекенди коргой турган солдаттар, мекенди коргой турган азаматтарды чыгарды. Cemбек Акыйыч, сизге жалпы шагирттердин атынан, келбей калган шагирттериңиздин атынан сизге чын денсаулык, өмүрүңүз узун болсун. Ар бир адам бирөөдөн бата алып атканда күтөт. Бай бол, андай бол, мындай бол деп бирок күтүп турасың. Өмүрүң узун болсун дейм экен деп күтөсүң. Өмүрүң узун болсун дегенде өзүңө келесиң. Cemбек Акыйыч дагы элден, халктан өмүрүң узун болсун деген алкышты батаны болгон. Ошол үчүн 70-ке чыгып атасыз. Ошол үчүн 80-ге чыгасыз, ошол үчүн 90-га чыгасыз. Өмүрүңүз узун болсун. Ал эми бул жерге юбилейге келген коноктордун бардыгы эң чоң мансап, эң чоң өмүрдөн ашкан, эң чоң байлык, өмүрдөн ашкан эч нерсе жок. Барыңыздар атайын келгениңиздер үчүн үйүңүздө тор болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Торколуу тоюңуз дабылансын. Cemбек Акыйыч. Рахмат. Вандамдар дейін, палвандар, өтіңіздер еме. Ана, өтіп алады. Cemбек атауызды құттықтайлы. Бардыңыздар менен естелікке суретке түссін ғана. Өтөлі. Аксагал атабызды құттықтау естелік үшін суретке түсіп барыңыздар. Әлемі сіздерге жақындық бір белек соның алдыңыздарда маданияты мықты қызматкері, Қырғыз эстрадаға өтісі Сама Сабирова жестен жақынды жақсынай сіз деген жағамыз деген болсын.
Olsun, atalarımız bilengizler sizlerden hürmetiniz gitmesine sizler atayı soruları boyunca sizler için zirve günde çam olsun. Bana biletimiz sayın, anlamakiler için. Balvanlar bilesin. Şehirde yapalısın bilet atalar. Samara Samir ve Şehir bilet atar. Vandan atar. Senin
Çok rahmat sigortadan sayazlarızlar sana sabir ve izlesini razı Belediye atalarımızdan arasındayız. Birazdan sonra aramızdan canımı saattir. Bir antrenörü baştalar versen. Bile paraslar etkinlikleri çıkarta getiriyor dostlar. Kutlukta üçün sözgün İrisu Aylık Mötünün Hükümet Başçısı Kurmanbekov Seyitbek ağamız başlayan jalpı İrisu Aylık Mötünün emgik cemaatının söz gezegine çakırağız. Gelingizler. Hurmatlı Kurmanbekov Seyitbek ağamız başlayan cemaat. Toyunuzlar kutlu olsun, bayramınızlar kutlu olsun. Söz sizlerden olsun da gelingizler. Assalamu alaikum. Bugün yübileyine, atamızın yübileyine geliyor avalar, eneler, geceler, dadan tuğanlar. Ben kalı tilekten vurun, biz özümüz gönül kalgan Ömür Alaka Jönbek'ini aytıp verelim. Bu Ömür Alaka baldardı trenirovka kılıp durup dünyanın 3 çempiyonunu östürdü. Özünün Jönököylüğünden azırkı mamleket Karabay kur jalap türü. Cumhurbaşkanı patkalimdi kılıp algandığına. Hem oylap gördüler. Ömür Alaka özü niyet kılıp bizdin bayraktı, mamleketimizin bayrağın 3 mamlekette götürüp Kırgız mamleketimizin gimimizde oynatkan o çok salın boşkan şu lakabız bulur. Hazır bir onu çempiyon bulsa Gazit Emel 6 aydan düşbeydi. Ha bizden Ömür Alaka o ağında kompleksten buzulgan saraydı özü remont kılıp kırın çıkarıp baldardı trenirovka kıldırıp birin İran'dan, birin Polşa'dan, birin Kıtay'dan çempiyon bulgan. Hazır bir yerde yok cürüp. Peki çempiyon bulgan dünya. Buna bizden akabız Oşoğa özünün mehnetinden, küçümünden jetken adam. Özü giyim, bayrak, mamlekette ek ana nerseye götürülüp. Prezidenti Zapisani vizitmenen barganda bayrak götürülüp giyim oynanıp. Anam ikincisi şu sportsmenlerimiz dünyanın çempiyonu olgandı. Buna oşol akabımızın mehnetinden 3 jigitimiz dünyanın çempiyonu oldu. Tarıkta kaldı. Ha Ömür Alaka'mız kurcalap kaldı. Mehneti mamleket el bağlanan yok. Ondan keyinki kadamlarını aytıp bersem. Yok öz Ömür Alaka kafede korfeli oturuyor. Baldarga sportsal salaylı dep demlige götürüp oşonun demilgesiminden hazır ayılda Varsovski zal salınmakta canlı tipmenen. Anı mamleketten dağı Torka yerde yaşlar toptup hazır o şehirde birinci demilgeni götürüp ona men açtım geldi şayın kulüplerden üye bilesi birinci sponsoru olup yer oşonun demilgesiminden başlanıp ona canlı ömesinde durar. Енді қала тілек айтсақ, Ömür Alaka, бүгінгі айтқан, кешегі айтылып атқан барлық қала тілектер баталар сізге қабыл болсын ака. Бұяқтағы жашауымыз орнатты, дөлетті болсын, жана байсалды болсын. Екі айтқан сізге uzun ömür, денсаулығыңызды берсін. Мына ушу балдарыңыздарға, қыздарыңыздарға чоң рахмат, ушунча дастарханды жайып, ушунча елді чакырып Sizin emeğinizde belgeli atlarınızlarga, buna uğur kızlarınızlarga, sizler ıntımak olgular, üyüdönlerden var olgular. Dağı kuda kalasa, oşol men ümittenimin, oşol zalımız tutup kalsa, dağı çempiyonlar çıkar. Assalamu alaikum, hurmatli qonaqlar. Bugungi Çeyrakalı'nın cenazesinde Cengiz'in üy toyuna biz bardığımız
Amerikan maksatı bize cengiz olsun, yüzde yalan ballar oynasın, mutlumanlar oynasın, şu havamı karap yaşına hava çıkıyor. Peki bir şey. Rahmat, kalana sağlık, adamlarımız hoşlat gel. Razgündürü sal kelgen melekleçkeklerdi tapşırıp, sıyla ornuktan çay alıp, toy ayağına çayın жақсы манайда oturup кетіңіздер. Hayratım toğunu buzsa da, taşırın gölді susса da, dost kenen sen giyiksin, dosttan çıksan giyiksin etken. Hazır atalarımız aytып өткөндөй, жақшыға чанаштырып, жамандан алаштырып, уылға қызға туыра тарбия беріп, түз жол көрсөтүү албетте ата эненин милдети. Мұхаммед мырзаны мен бұл жаққа шақырайын. Мұхаммед келіп қой. Мұхаммед менен барыңыздардың алдыңыздарда тойыбыздың бірінші бөлігінде атайын құшақтастырып дос қылдырайын деп Құтман мырзаны, Хакан мырзаны, жана ошондой эле Атабек мырзаны құшақтастырып дос кылуу үчүн сиздердин алдыңыздарда ата энелери менен биргеликте чакырам. Урматтуу Құтман мырзанын атасы, апасы, Хакан мырзанын жана ошондой эле Атабек мырзанын ата энеси. Келиңиздер. Kara gelirler. Basılar, sevda gelirler. Hoş gider. Құтман мырза, Хакан мырза, Атабек мырза. Мына даяр кел. Бұл жақта. Мына туғандар, бұл қырғыздың үрп-адатында, қағида салтында нан тиштеттіріп, белдеріне бір құрбайлап, мына ошон уылдарды бири-бирине құшақташтырып, қатташтырып, ел алдында, жұрт алдында, мына ошон жайлоолордо, тоолордо, айылдарда, чам көчөлөрдө болгон тойлордо кучакташтырып дос кылдырчу эле. Бүгүн заманбап мына ушул тойканабызда тагырап өткөндө Бакыт ресторанында ата-энелерибиз атайын мына ушул уулдарды кучакташтырып дос кылдырайын деп турат. Биринчи сиздер келиңиздер, сарпайларды атайын тапшырып баштасаңыздар, сіздер белектерді берген соң, мына ушул 3 нан даяр экен. Тиштеттирет, нан тиштеттирип апалар. Evet, işte yine. Bağırınca baba oluyor. Evet. Sarpaylarda gelgiseliyor jigitlerge. Jigitler aldırak durmalar, gelingizler, aldırak çıkыңыздар. El görsün, жұрт görsün, бары görsün. Ончолук кайсында? Түрөбүлө болот. Катар тырып алган жигиттер. Tutmanın apası birinci sarpayı kiyizip atkan kezi. Ошол Мухаммед достукка дайыр
Жайық Сарпай менен Кутман мырзанын апасы. Мұхаммед мырзан атынан сөйлеймін. Досторым иманға жол салғылачы, досторым ел деп күйіп жан қылачы. Өзгөрсін жақсы жақы тағдырыңар, бирок Мұхаммедтің досторы өзіңір аман есен болғылачы дейлі. Сарпайлар бұт болсын. Атабек мырзанын апакесі Сарпай кигиз отқан кезі. Мына ушундай илгерки аталарыбыз досту дагы тандап беретилер. Аял биякта турсун, аталар досту дагы тандап беретилер. Буну менен дос бол, тиги менен дос болбо деп. Тигилердин авлаты мындай, булардын авлаты тигиндей деп аталар достоштуруп, мына ушул аталардын уулдарга дос тандап берген салты мына ушул жер. Ал эми азыркы балдар досту соцсеттен табат. Өзү каалаган чөйрөдөн күтөт. Аталар эркиндик берип койгон, жада калса аялды дагы өзү табат. Ат алса дагы өзү алат азыр. Атадан кеңеш сурабайт, машина алса деле. Достор кана, кучакташып көчөлү биринчи. Кучакташып коюңуздар эми, достор. Куттукташып мына ушул досторубуздар бекем болсун. Катуу эле кучакташпай. Катуу кучакташ. Ушунча расход болуп атат силерге. Катуураак. Кана. Ой, байле мына. Төртөңөр тургуласаң эстеликке сүрөткө түшкүлө. Андан кийин атаңар менен апаңар менен биргеликте түшөсүңөр. Кана эми. Күлүп түшкүлө. Бүгүн дос болуп атасыңар. Күлгүлө. Жакыныраак. Мына ушул досторго достугуна бата берсин, бата берүү үчүн атын жайып коюңуздар. Ушул жерден да. О кийинеңиздер. О кийин. Бүгүнкү тойдо ар үйгө той болсун каалайм. Бардык жерде достугуна бекем болсун. О кийин. Эми тугандар баарыңыздардын маанайыңыздарды көтөрүп, оорундуктардан козголуп, ортолукка чыгып, колубуту жазып, мына бүгүнкү тойго келген меймандар ортолукта бир жарым саат бийлеңиздер. Баарыңыздарды жарым сааттык бий антурагынан өтөн Самара Сабирова эжекебиз баштап барсын.
Azamazlar, manaylar жақсы ма? Анда ушул манайы жақсы бийлеп аткан меймандарды жана ушундай той ээлерин куттуктап келип отурган кыргыз эстрада ырчысы алдыңыздарда маданияттын мыктысы сулуу жана ажарлуу кызыңыздар Гүлсүм Бостонгулга кол чабыңыздардын алдына турсаңыздар. Gülsüm Bostonkulu'na bir geçenler çarpınızlar bana. Bir olan da Батыр кутманды кушак кесиңиздер менен тоюңуздар той болгонсун. Келиңиздер сиздер үчүн той элеринин атынан төндө жарымдуу чыгармалар канабызга кеттик. Восток Попури. Шанды беребиз тоюңузга. bir olan tabi. Юбилей yurt bolsun da söyleyeyim. Şirket batarızı öğrenmeyesin. Gelin.
Unutulmazsa gözler, yaşlık gözle bir esneri içeceğiz. Baştan gelsin sonra bayrım sıraların ahdine sonraların bağlarıma dönerim sıraların en çatuma Buyursun bolsun kolba tuğanlar. Çok rahmat, toyunuzlar toy olansın. Жай алыңыздар, орын алыңыздар. Сыртта жүрген меймандарды, ағаларды, ичелерді, аталарды, апаларды, жалпы қадірлі меймандарды ичкерден сыйдан жай алдырыңыздар. Бүгінгі 70 жылдық мерекемізде ол той біз туп-тура 4 минутадан баштаймыз. Андықтан сырттағылар келіңіздер 4 минута. Сен